Ngibingelele ngiphinde nginamukele nonke abathanda umculo wamaskandi kule channel ke endethela izindaba zamaskandi ifika ngaso ke isikhathi umthandeni ke uphenduke inhlekisa ngesikhathi ke ewa ke ethi ke ujahe ke ukuya ke eduze kwabo ke abalandeli ngesikhathi ke eperforma lapha na ke ingoma yakhe ethi iParis ke eyona ke eyabamba ke lapha na ke unumber 2 yalala ke isibili kwathi ke eyakhe ke khuzani ke ethi ke umjolo lo yabamba ke unombolo 1 awuyizwele ke nansi ke ivideo noma ke awuyibukele nansi ke ivideo ke umfoko amanqele ke eshow phansi lapha na ke stage uthe esazama ke ukwehla lapha na ke stage umanqele exuma ke kwasho ukuthi ke kunodaka lapha na phansi njengoba ke izulu belina ke khona ke kunqanyula ke wona ke unyaka obese shibile ke waba ngaso ke isinqotho wabe ke esoba inhlekisa lapha na ekundleni zokuxhumana bezinga kwembule ebengulethe zona namhlanje siyabonga.